Ka Center of Learning, Knowledge and Services COLKS kadai ka way na kaslam ajing hikay pentibit di ban ai training shaki riu don sab ban shna jing shna ban penwandur ban pen internet dakikti henen kasngi live ho tarik naitung kalayo ban sa meki sernot bat kitiar shaki nong shna kumnu ban penwandur ban pen internet da usensar lane ya ka balatip kum ka certification on broom grass value addition and packaging ya ka balayo ban penlong ha omsning auditorium hall Hakate kasngi samsurnat lawan banyadan lang da uba Harvestar Doling Assistant Director Horticulture Kumukongsan hakajingdan rengkat uba Rocky Kela Chairman Umsning Town Dorbar Kumuk Sembut Kongsan Kakong Streamlet Sotun Sector Head Business Facilitation Prime Megalia uba Vijay Bersad Director COLKS lambat kiwe Habakran hakate gajingelang nakaliang kinong kren kila ay ka jingero siya kate ka COLKS bagila penlong ya kate ka program ay jing hikay ka balong ka badon kam pa hakum kani ka juk kurduk kam kurduk jam kisamla bat kilong kumilong pa kinla ban yeng hala ki jong hikjat da ka ba pendon kam hok ya ka jing hikay ka pa kilayo nakani ka training hakju ka por kila kentu gitu ki bayo jing hikay bakidai ban pendon kam hok ya ka ba kilayo jing tip nakatega training program kenang bakin la banle ha ka jingim tebu ke jongiru kalau kuntahi bingnya dan tentang pun sir bat kinongrat sampai kinongrat sensar dari kinongrat ye kijai chor kijai so bat kiwe de tingiru kijuya telut lawi kapor sewi kapor baginya ipenkiu ye kinongrat kijongi lawi kapor sewi kapor te hakajiya linti nakatukan Islam kami mencuat di nakaliang juga sorkar pedeng bat nakaliang juga sorkar jalaru haba kapet ya ki perlu norep di jongi haba kala ai ki skema ki prepare ki central scheme ki state schema playo bat penerkam haki lingkha haki kiper ki jompi playo bat penerkam yang ada scheme ndrai haba lale ki research ki buat Nrai habalati punya wat punya yang kiki baru kasyar bapeleng kadang don kajing tuna, kajing tuna dibebun haki perlok nongrap kijogi haki perlok kijogi pada iban seng yang kikam ngejok, dan kalian kajongaru ngadon i kubor iban itu di habang alat ke meeting di bos school sin and months ukur jangan kuliah teh di mata kita sulan sudah selong football selong ajong football academy yang tu jing ka setelah ka bau principal untuk school ukuran yang tu wong ba kena jungi kilong tiba-tiba paham ni kan itri paham ni football nanti na school ru apa kile di support West Bengal Kolkata disulit berkompet ke school joki kira ke final malah senang ka job ke sin and lalu wong ba lagi kena school sini di kamret banyak kompet kena akar setia ilmu bahaya beliau ilmu handball kendrai kena jungi beri tebet paham ni dah kan tamah uang hot tebet beri kaya kajing tuna kajing tuna kalau bah tuna yang katakan skill they lack skills uang tak tuna yang skill tebet paham ni dah kila beri keruat begitu dibeliar setia bahaya beliau kendrai tuna yang katakan skill ia nak kadang-kadang principal hantai itu introduce kata Shalom Ajong Football Academy menangkan jana syuk-syuk yang kata kasap kata talent bagi kena menjongi kita agak sini akan football itu kemjur kalau kajur dan kalian dengan sorkaru kemudian departemen jongiru baru sikap tu nila agi scheme prepare bila repso rep pain mereka pukul ni pedba keyboard bersusat keyboard berbuat kisok pan, kisok tron, teng subuh di rumah dia bah, di rumah. Te limbar ni nak kalian department penjongiru ngesa penbi sekarang kau ke directorate. Katakan orang ke directorate of food processing. Katakan directorate of food processing. Te kini kerja nanti juga hadiah mengenai play kini directorate of food processing mission bahagian kecikio. Kecikio apa pun kita kakak beda itu kita perlu mengerat jadi, nomor beliau, nomor yang introduce kepada AI, kita value addition.
mah value addition packaging dan branding mata kita buat bagi nongret nala ansnai kijan kela ansnai ki jelly nala ansnai ki umso ba pentar tetet ki buat mata ki perlu nongret ki jongiru nala ban sen ki kam lejong dan mata kita kini ki inisiatif joka soka dia asnat sibur rumah mana kalian juga koksu buat in collaboration dengan DMS DS bila ban sim dengan negara betah mah mana pergi susu ya di norak kijungi terus tenat sebuah panen dari boyru kelak kiu sebuah karya kisok dipakai kijungi kising kijungi kisok turun kijungi ini kipoisi celah berpihak di tengah pok di India kijungi pergi lah poisi sebuah Dubai ru mah di nak kalian kijungi kuat bagi perlu norak kijungi nanti kita entrepreneurs kijungi ru kin melong kiba sakot haju mah kalau ada yang keluar pin piar kisnya ya ki tham yang kijungi mah Ri Suklam Nongrang. Ri Suklam Nongrang. Terina Kurba. Steffi Karl Tanbo. Steffi